Zašto share, odnosno network marketing ima toliko problema? Zašto ima toliko nerazumijevanja u vezi s tim? I zašto ima toliko ljudi koji će vas odbiti kada im ponudite poslovnu mogućnost da se pridruže kao partner, distributer neke kompanije i da zajedno promovirate proizvod ili uslugu, ovisno što je predmet poslovanja kompanije? Čim počnete govoriti o tome da se svi udružujemo u mrežu, a moć je u mrežama, onda će odmah biti podozrenje, pitaće vas aha, je li to ona piramida, i tu ćete vidjeti koliko zapravo su ljudi uplašeni od svega toga, ali to je zbog toga što postoje razni lažni sistemi. Pa da vidimo šta sam ja tu zapisala vezano za to. Znači, oni su iskorijenjeni uglavnom u Americi i u Europi i pojavljuju se s vremena na vrijeme, naročito dolaze iz istočnih zemalja, a često su sada zakamuflirani uz kriptovalute. Kriptovalute su same po sebi dobre stvari, to doista će biti budućnost, možda već i sadašnjost, tako da nije to ništa loše. Međutim, kad se sve to ukomponira u jedan sistem koji nije dobar za pojedinca, mislim za pojedinca kao normalnog člana koji je ušao tu čistog srca, čiste duše, da kroz rad zarađuje, a zapravo glavnu zaradu odnosi nekolicina, onda tu nastaje problem. Kod lažnih sistema ćete zamijetiti da vas odmah traže novac, znači bez ulaganja ne možete ući, gdje u stvari kad se ulaže onda vidite da na koncu vi možete dobiti tu neku proviziju bez daljnjega, ali dogodi se da nekolicina gore na vrhu pobere novac i nestane, jednostavno nestane i kompanija i ne možete nigdje više naći, niti na internetu, niti bilo gdje. Lažni sistemi su zamaskirani kroz poslovni model share network marketinga, a možete ga prepoznati da je proizvod koji tu tobože trebate promovirati je dosta sumnjiv, nelogičan, ili nekakva usluga ili nekakav model ili nekakva ideja koju ne možete baš odgonetnuti u potpunosti. Znači, proizvod je sumnjiv ili ga uopće nema. U pravoj kompaniji network marketinga mora biti proizvod koji se promovira ili usluga. Isto tako, u lažnom sistemu tko uđe prije više zarađuje. Ako vam govore uđi što prije, jer ćeš prije zarađivati nego za mjesec dana, znajte da je to lažni sistem i nemojte se u to upuštati. U pravom network marketing sistemu uopće nije bitno kad ste se učlanili kao partner, jer oni koji dođu kasnije mogu zarađivati i više od onih koji su ušli prije. Dakle, radi se o jednom načinu isplate provizija kroz promet roba i usluga, o marketing planu, tako se to naziva, koji je složen na način da pravedno isplaćuje zarade svojim partnerima, distributerima po unaprijed podešenom modelu. A u ovom lažnom sistemu, rekli smo, oni koji su na vrhu najviše zarađuju, a vi dolje se mučite, radite ko rob, pa nikako da se popnete na neku višu stepenicu prema višim provizijama, dok se oni drugi, vidite, naglo penju u svojim karijerama i zaradama. Eto tako, znači uvijek gledajte da je, znači, pravi network marketing sistem je taj gdje je pravedna isplata u odnosu na učinak i cijele mreže, znači nema veze koliko će netko u vašoj mreži biti uspješan, više manje, pomozite mu da se samostali, dajte mu sve informacije koje dobijete i vi, i što on bude uspješniji, on će više zarađivati, a vi ćete dobivati od kompanije određeni postotak kao nagradu što ste pomogli tom čovjeku da zarađuje. Lažni sistemi doista su napravili veliku štetu na našim područjima i šire, i otuda to nepovjerenje. Evo pa pogledajte, čak i Facebook koji je jedna velika mreža, ovo ima, ja sam tu kao prijatelj, moji prijatelji, prijatelji moji prijatelji, tako to sve se grana u nekakvu, možemo reći, piramidu. Facebook na temelju toga zarađuje kroz takvu mrežu, kroz takvu koncepciju, i sad zamislite ovo. Ima mogućnost da kroz Facebook poslovnu stranicu da otvorite, promovirate svoje poduzeće ili svoj rad ili sebe kao brendirate osobu. Tu možete i promovirati proizvod, znači ovisno kako vi odaberete da si to složite, tu Facebook stranicu. Ima jedna opcija koja omogućuje da otvorite radno mjesto.
To obično radimo kada želimo baš oglasiti, da nekako da se čuje za to, da mogu ljudi postati partneri, distributeri i zajedno da kreirate taj zajednički tim i da se tako zarađuje. I sad što se događa? Kada uključite ono radno mjesto i onda kad vidite ona pravila kakva radna mjesta smijete oglašavati, naići ćete na opciju gdje Facebook kaže da je zabranjeno reklamirati radna mjesta višerazinskog marketinga i sve takve šeme za brzo bogaćenje. Znači, višerazinski marketing ili network marketing, znači multilevel marketing, znači to je sve to. Znači, čak i jedan Facebook koji bi trebao biti tako pametan i koji zapravo i radi na principu umrežavanja, on i zarađuje kroz tu mrežu, on jednostavno ne razumije koncept mrežnog marketinga, network marketinga u odnosu na ove lažne piramidalne sisteme i u odnosu na ono što ljudi kažu kad govore neispravno, joj, tu se budeš obogatio brzo, što apsolutno nije istina i baš zbog takvih ljudi koje možda i nehotice pogrešno govore i onoj želji, namjeri da uključe nekoga, onda svašta pričaju. Tako, evo, ja se i trudim, kao i meni slični, da se o tome više zna i da nemojte odmah odbiti kad vam neko nudi poslovnu mogućnost, ali uvijek gledajte da ne bi to bila kakva lažna koncepcija, odnosno taj piramidalni sistem ili ponzi šema. I kada razumijete suštinu network marketinga i kada se osvjedočite, kada uđete u kompaniju pa to istražite, pa pročitate marketing plan i sve to, i kad to razumijete, onda vas ništa neće pokolebati, nikakvo nerazumijevanje i uspješno ćete se s time nositi. I s tim preduvjerenjima i s tim ljudi jednostavno ne žele mijenjati svoje koncepte u glavi, nemojte se s time opterećivati, jer dobra je vijest. Ako vam netko uporno govori, kome ste ponudili poslovnu mogućnost i ako vam on uporno govori, ma to je piramida i sad on to vam objašnjava kako je to piramida, ma znate što, nemojte uopće trošiti vrijeme i svoju životnu energiju na objašnjavanje. Osoba koja jednostavno ne želi iskušati sistem da se uvjeri, onda svaka vaša dodatna riječ je ulje na vatru i mislim da vam i takva osoba koja stalno svoje tjera, a ne bi isprobala, barem pokušala, onda nemate šta raditi s tom osobom. Nemojte gubiti vrijeme, samo idite dalje. Eto, vidimo se dalje u idućoj epizodi i nadam se da sam vam donekle pomogla u ovom razjašnjavanju.